Andan keyingi hadisimiz ummatlı bir tuğanlar. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رواه أبو داود والنسائي. Hazreti İmam Abu Davud Sicistani jana İmam Nasai eko rivayet kılgan hadiste Hazreti Sa'd ibn Ubada aytat. Ya Allah'ın elçisi Ummu Sa'd apası da aytat da. Sa'd aytat, Sa'd'ın apası da apam degen söz. Ummu Sa'd öldü. Sadakanın kaysınız jakşırak dedi. Apam ölüp ketti. Hem oşoğa kaysın sadakanı kılsam sadakadan soğup gövrök deyip turat dep Sa'd ibn Ubada Hazreti Peygamberden soradı. Ummu Sa'd kim sadakalayın? Qalal ma su dep aytdı. Bu qayerda bolgan mesele? Arabiyada, Mekka'da, Medine'de bolgan mesele. Ayerde su. Anan Akburanın boyuna su çıkarsan suun keregi yok, soğuk yok anı kudurmatlı bir tuğanım. Çünkü demek kimge kanday muhtajlık var oşol degen söz. Araplarımız geldi, Araplarda bir kızı gel bulup şunda meçit var, dağı dele meçit sala veret. Meçit var, dağı dele meçit sala veret. Şundan gır doktorxana salsan, töretxana salsan, o şerige musulmanın baldar törel, o şerden tarbiyalip ösöt degen. Erkek qатын aralashpa bölekçe bolot degen. Mektep salsan, baldarыбыз, kızlarыбыз aralaşıp okup atat. Yok meçit salışım gerek bolot deye berişet. Kebir adamlar düşünbeyt da. Peygamber aleyhisselam meçitde aytkan urmatlı bir tuğanım. Biroq meçittin manisi peygamberin düşünde emneyle? Meçit mektep, meçit üniversitet, meçit mahkama, meçit adamdan çoğulgan jeri. Demek musulmanlara hizmet kılgan jeri meçit bolçu. Ana oşonu düşünüşpeyt da yok meçit salam deyt dağı 10 gol salıp ketip kat anысы muzdaq it balasan kışında turbay turgan жерге salıp ketip kalar. Taratkanası eştigesi yok misal üçün. Tuğra emes mesele. Mına şundaylı. Azı su çıkarap turgan bolsa Narın Daryanın boyuna suğu kim içip Narın Dakpak su turup atkan bolsa. Oşon üçün bul degen kayşıl jerge nerse muhtaç bolo turgan bolsa oşon atkarıp berip. Biröөгө жол gerek, biröөгө su gerek, biröөгө otun gerek, biröөгө kariyer gerek misal üçün çınbı. Biröөгө toğun teşip koyuş gerek mınday kılıp, biröөгө transformatör aparıp koyup beriş gerek. Biröөгө kişineke feldişeski funksiya alıp beriş gerek. Demek kayşıl jerge mene muhtaç oşonu salıp ber urmatlı bir tuğanım oşol soğup bolot dedi. Fahafira bi'ran oşonu ugup bul kuduk kazdı. Kayra surap oturgan jok. Niye kanday mınday degen jok. Muftida fatvanı suradı, жооп берди atkardı. Atkarsan sura, atkarbasan suraba. Surap anaga varıp surap, buga varıp surap, kayra aylanıp gelip surap, tegelenip gelip surap adam gidi nadiyeli kılıp bergenler var da. Jok atkarsan surap bu olsun surap adamların kolu boş emes. وقال هذه لأم سعد Giyin kazıp kuduk kazıp çıkarıp durup bul Ummu Sa'd'ı da anda arnap koydu. Aga жазып koygan emes, süretini çaptap koygan eken, dokumentleştirip koygan dele jeri jok. Ummu Sa'd'a bagıştadı, atı giyin aytılbasa dele, жазылбаса dele oşoga soğup jata beredi. Bizdi keptep Said Bayımın aldap meçit saldırat da ata süret çaptap koydu. Muramırdan. Burcu meçitke barsam Said salgan eken, biroq jer berge bir nerse kılgan, bekер жерде meçitleştirip alıp berip koygan. Atasını süret çaptap koydu, meçitin gire verişine. Kuday dedim. Giyin basam düşüp sınıp kaldı, barkırap taçılıp ketçina karamıramırça. Atların жазып algan çoğun kılıp, palança ulu, palança tükünçe. Oşundan soğuk jatep deysin be. Oşonu tanın gereği urmatlı bir tuğan. Niye tüz bolgan bolsa bola beret bardığı. Tuğra, kebir uçurda adamlarga ülgü boluş maksatında atın жазып koysun. Oşonun baldары kılıptır, bizdele kılalı dese bola urmatlı bir tuğanım. Biroq oşol atandağı jok degende eki mallamaz okugan boluş керек de. Ömürü arak içip araka ölüp kalgan bir bar meçit kатын koyup koya turgan bolsun, kanday bolsun. Ömürü komünist bolup, Kuday jok dep жүрген bir atın koyup koysan bolbойт da. Sal okşoş gerek, içinde okşoş gerek bunday. Jabış gerek. Oşentip Ummu Sa'd'a dep arnap koydu deydi. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على أرء كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرقيق المختوم رواه أبو داود والترمذي. İmam Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılgan hadiste Hazreti Abu Said el-Hudri aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytdı deydi. Ayyuma muslimin kasa muslimen thawban ala uryin. Qaysi bir musulman başka bir musulmandı jılаңaç kalgan avalında kiyinse, bul degen oşol kiyimge muhtaç bolgan bolsa, kede biz kiyimlerimizde oturup tavalap uşunda kiyim bar eken deybiz. Kede kiyim alıp kelgen bolobuz kiyibeybiz. Ana magazinde dağıp kelip algan bolobuz, karasak eki kiyim bolup kalagan bolobuz. Okşoş kiyim bolgan bolobuz.
Bu talabalar da ошондой. Кээде базардан жаңы китеп сатып алып келип жазып коет. Жүрүп бір күн жаңы сатып келсе, мурда сатып алган болот да. Не деген шармандачылык. Мен өзүм да 2 жыл сатып алгам ушинтип илгери. Алып келсем үйдө бар экен. Астагфирулла. Окубасаң ушундай болот деп дегенде. А бу жерде кара, кимде ким жылаңач адамга, чындап муктаж болгон адамга мусулманга кийим кийгизсе, кайсы бир мусулман дейт. Касахулла мин хузрил жанна, бейиштин кийимдеринен Кудай Таалам ошол адамды, урматтуу бир тууганым, кийдирет дейт. Анткени хузур деген бул жашыл, жашыл деген сөз эмне? Бейиш дегенде жашыл кийим кийет деген сөз. Ошондуктан жашыл кийим кийгенде биздин сопуларыбыз жашыл чапан, жашыл чалманы эмне жакшы көрүшкөн. Бейиштин жашыл кийимдеринен кийгизет дейт. Эми көпчүлүгү жашыл болгон болсо керек. Ва айюма муслимин ат'ама муслиман ала жу'ин. Эми кайсы бир мусулман башка бир мусулман ачка калган болсо тойдурса. А сен молдолор тойго чакырасың, молдоң абетте той конокко барган, асырда конокко барган, шамда конокко барган, куптанда конокко барып, ости өлө койт, ана салып алып келе берет. Ал курсагы ток адам. А сен курсак аштар тойгузсаң, а бу жердеги талабалар тойгуза турган болсоң, ошол эмне кыяматта Кудай Таалам ат'амахуллаху мин симарил жанна, бейиштин жемиштеринен сени тойгузат дейт. Демек тойгузган деп эле чакырып адамдын санын толтуруш эмес, урматтуу бир тууганым, балким эмне чындап ошого муктаж болгон адамдарга берүү деген сөз. Ва үйма муслимин сака муслиман ала замаин. Кайсы бир мусулман башка бир мусулман чындап чаңкаган болсо, чаңкаган дегенде бир күндүк чаңкаган эмес, урматтуу бир тууган, алдагы кирет. Суу жок айылдарыбыз бар биздики. Эшек менен суу ташыган жерлер бар, башка кылган жерлер бар. Ошол тарактатасыз болот. Суу зарыл болуп калган жерлерге суу чыгарып бере турган болсо, же ташып бере турган болсо, кээ бир айылдарда булактар жок, башка колуңан келбейт, суу сатып келгендерге тыйынын төлөп сатып алып куюп берип койсоң кудуктарына. Же бир кембагалга барып айылдарда ушундай өнүп кеткен азыр кудук жасатып туруп, ошого суу куюп берип кое турган болсоң, ушу кандай сооп деген сөз. Өтө кыйын. Кээ бир адамдар суусура, кээ бирлер башка бир жесир аял башка бир нерсе болушу мүмкүн. Эгер чындап чаңкаган мусулман анын суусун кандыра турган болсо, сакахуллах мин рахикил мактум, Кудай Таалам ар-рахикил мактумдан бейиштин суусунан аны суугарат дейт, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн сен берип аткан акчаңы каяка жумшасаң эсеп эмес, балким кантип берем, кимге берем, чындыгы муктажбы дегенде издеген аракет кылышың керек. Албетте бизде башка бир эреже бар. Эгер сен тапканың адал болуп, ниетиң түз болгон болсо, Кудай Таалам ошого ылайык адамды сага иншалла жиберет. Үчүнчү, адамды тозоктон алыстата турган иштердин бири ас-садака. Бул садака. Садака парзы бар, нафили бар. Парзы зекет. Орозо битир, үшүр важип. Андан сырткары адам колунан келген нерсесин жардыларга берсе, бул садака сооп болот. Мына мечит муздак турат. Мына ушуга тыйын төлөй турган болсоң, канча адамга сооп болот. Буякта медресе бар. Кылган тойлорубуз эсиң ойт, мечиттерибиз суук биздики. Кайсырысыңа той бересиң деген адам жок. Имип келген машинелерибиз мечиттен кымбатыраак машинелер, бирок мечитибиз суук. Үйлөрүбүз жылуу. Мечитибиз суук. Садака берсең, иншалла Кудай Таалам бейишке киргизе тозоктон алыстатат. Анткени жакшылык бул садака адамдын нафсин тазалайт. Адамдын көңүлүнө жакшылык тартуулап, адамдын ички дүйнөсүн тазалап тура турган болот. Сен сырткы дүйнөңдү жуйсуң, бусул аласың, таарат аласың, тазаланасың. Ички дүйнөң кантип жуйсуң? Ичиңе 1 литр сууну куюп чайкап төгө бересиңби? Же көк чай ичесиңби? Жок. Ички дүйнө мына ушул садака менен тазаланат. Балыкчылык бир досубуз бар. Кудайга шүгүр тыйыны бар. Бирок андан байлар толтура бизде. 6 жыл, 7 жыл эч ким ушуну жакшылык кылганын билбейт. Эч кимге айтпайт. Заводдору бар, нан берет, оорукана салып берет, башка кылат. Анан бир күн менден келип сурады. Мен ушул адамдарга ушул кылып аткан жакшылык эхсандарымы билгизип койгондон корком, жүрөгүмө рия, кочо көрсүн кирип кетеби деп. Соп, 6 жыл болду дейт. Мен айттым, сени карып кетсин, болду эми чыгара бер ачыкка. Элдер сени көрүп үлгү алсын. Сенин досторуң дагы билбейт кээ бир нерсени. Жок, сен ачыкка чыгар ошол нерсени. Десем ачыкка чыгарып, азыр мынакей ар кандай нерсени куруп, жанагы кан алмаштыра турган, бөйрөк алмаштыра турган оорукананы балыкчыга куруп берген атат. Адам садака берсе, эч ким көрбөсө, ошону менен жүрөгү арууланат, таза болот. Анткени бул Кудай менен сенин ортоңдагы мамиле. Бергениңе көчөгө жарыя кыла бере турган болсоң, аны менен жүрөк да арыланбайт. Sen bir nerseni ber Kuday жолунда. Kuday üçün kıl, oşoğa ыраазылык күтпө.
Senin kim ekenin bilbey ele kalsın. Sen atın aytılbay ele koysun, sana soğup beret. Akademiya salып atабыз. Жарыя кылдык, Кудай кашып көп жардам келди, бүтөйүн деп калды. Кээ бир адамдар келип конвертке салып атын жазбай кетишет. Эмне үчүн? Кудайым билсе болду дейт. Bir kağıt жазып берейин, грамота жазып берейин, мешит килип коюн атыңарды. Ал деле соп болсо, жок, Кудайым билсе болду дейт. Ушуга жеттик биз. Демек, ошол нерсе жан дүйнөнүн аруулугу, жан дүйнөнүн тазалыгы, урматтуу бир тууганым. İmam Bukhari, Muslim rivayet kılgan sahih, muttafak aleyh hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "Men istata'a minkum en yestatira minen nari velev bi şiqqi tamratin felyef'al." Egerde sizlerden kimdir biröňör tozokton deyt. Jok degende bir kurmanın jarımı menen saktanala turgan bolsa saktansın deyt. Bir finik bir kurma. Oşonun jarımı menen tozokton saktanala turgan bolsa saktansın deyt. Kuday Taala'nın tarazı taptakır bölökçü. Söz türlü көп акча ver başka emes. Senin köküröğüňөн çıkkan nerse, bir jardyk aparıp bersen, kömür aparıp bersen, kursagın toygutsan, kiyimini alıp barıp bersen, mektepte kiteplerini alıp barıp bere turgan bolsoň, jakşylyk kılgan bolsoň, niyetiňen çıkkan bolsa Kudayım kabul kılat. Biz bilbeybiz. Kim kançalyk ıklas menen berip atat. Iklasyňa jaraşa kılgan amalyň çoňoýup je kiçineyip, oşuga jaraşa urmatly bir tuğanım kete beret. Demek biz oşol az nerse menen bolsa dagı tozokton saktalıp kalganga hareket kılışыбыз gerek kolubuzdan gelişinçe.